naših. Slava Tebi, Hriste Bože, apostol, pohvalo, mučenikom radovanije, i že propovje Trojica, jedino sušnaja, Isaije likuj, pjevaj mjevočevje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, Gospod imja jemu, jego že veličajuše djevu ulažaje. Jeste. Hristos posjedi nas. Hristos posjedi nas. Hristos posjedi nas. Ali evo značajni jubilejnik i prošle godine 200 godina od rođenja mitropolita Visariona Ljubiše, ove godine 140 godina od upokojenja, značajne ličnosti. Imamo također od 200 godina od rođenja njegovog saplemenika Stefana Mitrova Ljubiše. Znači, značajni datumi da ovu knjižicu koju smo odštampali ranije da je ponovo ovako promovišemo i da podsjetimo na životopis ovo Visariona Ljubiše. Također, jedan od razloga za ovo predavanje je bio jedan, u zadnje vrijeme se primjećuje, ja tako ću reći, moj stav, ali mislim da je, vidi se jedan medijski pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu. Znači, razna vrijeđanja se pokušavaju predstaviti kao medijske slobode, vidimo neka dešavanja gdje obavještavanje nekih medija nije bilo u skladu sa nekim normama, da tako kažemo. A imamo jednu u našem gradu, to smo sa Novskog portala, to tako da kaže se ogradim, ali vjerujem da je to tačno, izjavu gospodina Bakovića prilikom obilježavanja pogibije trojice ilegalaca na Podzima. I sada, istina, taj događaj nikada nije razjašnjen kako treba, ja mislim, ali odjednom se sada u priču ubacuje Pođanski park. Da je on prio četnicima gdje se nalaze ta 3 ilegalca. Dosad to, znači, ni u arhivskoj građi, ni znači, u nekim svjedočenjima nije niko spominjao Pođanskog paroha. A još jedan interesantan podatak, tada je, to je period italijanske okupacije, četnika nije bilo u Herceg-Novom, znači on je morao da ide da ih obještavio neđe na Grahovo, pošto Boka je bila anektirana i tu su mogle biti samo zvanične italijanske snage. Znači, eto da počnemo ovu biografiju mitropolita Visariona Ljubiše. Ljubiše su jedno od 12 paštrovskih plemena. Početkom 11. vijeka po predanju došli su iz Kraljevke i Ljubišnice u Hercegovini i naselili se 2 brata blizanca u Paštrovićima i udarili temelj selu blizi kuće, koje je po njima i dobilo ime. Ljubiše su dale više značajnih ljudi srpstvu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Treba spomenuti arhimandrita Vasilija Ljubišu i Savu Ljubišu, kao i Stefana Mitrova Ljubišu. Stefan Mitrov Ljubiša poznat je po svom književnom radu i zovu ga kao Njegošu prozi ga nazivaju i to je tačno. Ali zanemaruje se njegov rad na nacionalnom planu. Njegova borba za ravnopravnost srpskog jezika u Dalmaciji i za ravnopravnost srpskog naroda. Arhimandriti i manastira Praskovice Vasilije i Sava Ljubiša robovali su pod Mlečanima. Prvi 9 godina, a drugi 5. Sava Ljubiša je vjerojatno najznačajniji nastojatelj manastira Praskovice. Zajedno sa monahom Isajom Bečićem izmolio je godišnju pomoć za manastir Praskovicu od ruske carice Katarine 1783. godine. Priča se da arhimandrit Ljubiša tako lijepo pjevao da ga je carica Katarina molila da ostane kod nje u Rusiji, što je on odbio. I ova se pomoć isplaćivala redovno do Prvog svjetskog rata i bila je značajan prihod manastiru. Iako je cilj putovanja bio jedino i isključivo ova molba, mletačke vlasti su ga uhapsile 1788. i držale u zatočeništvu skoro punih 5 godina. Nakon pada Mletačke republike, Sava Ljubiša ponovo je otišao u Rusiju, u misiju kojom je povjerio Sveti Petar Cetinski kako bi pridobio Rusiju za plan obnove slavno-srpskog carstva. U proputovanju kroz Beč izjavio:
Naš srpski narod je jednodušno namjeran da igra neku ulogu u svijetu i da se obasja sjajem u kome je bio prije toliko godina. A sada je vrijeme kada se mora zahvatiti obema rukama i to je uzrok moga putovanja u Rusiju. Tom prilikom car Pavle je povećao godišnji prihod manastiru Praskvici i darovao 124 knjige. Zbog odlaska u Rusiju ponovo, Ljubiša od francuskih vlasti stavlja na listu zločinaca, a 1813. je optužen za pobunu. Manastir Praskvica je popaljen, a 2 kaluđera, sinovac Dimitrij i Petronije Miković su ubijeni. Nakon pada Napoleona, Sava Ljubiša je predavao u školi u zgradi pored crkve Svetog Nikole, zvanoj Kulica, i tu je podučavao Vasilija Ljubišu, potonjeg mitropolita Visariona, prvim slovima. U samo godinu dana razlike rodila se 2 bratstvenika Ljubiše, Vasilije 1823. i Stefan Mitrov 1824. koji će obilježiti jedan dio istorije srpskog naroda u 19. vijeku. Možda je ovo već trebalo posvetiti obojici Ljubiša ili ovom značajnom plemenu. Zbog značaja njihovog rada za istoriju srpskog naroda 19. vijeka, ali nećemo ni pogriješiti ako kažemo da je njihov rad značajan i za srpski narod danas u 21. vijeku. Vasilije Nikolin se rodio na Svetom Stefanu, a Stefan Mitrov u Budvi. Oba u biografiji, ova 2 znamenita bekelja, ima dosta sličnosti. Za obojicu je karakteristično da im, kako je zapisao arhimandrit Dionisije Miković, knjiga Prionu za srce. 1838. je kreće u klirikanu školu Šibenik, stipendiran sredstvima koje je ovim sredstvima kod ruske carice izmolio njegov stric Sava. Kasnije se zamonašuje i dobija ime Visario. Dok se Stefan Mitrov Ljubiša rano vinuo u politiku i dao aktivno učešće u burnoj 1848. godini, Visarion je službovao i učiteljovao u manastirima po Boki. Herceg-Novska opština je tražila od episkopa dalmatinskog Stefana da Visarion bude postavljen za nastojatelja manastira Savine, a Pašovska s druge strane da bude postavljen za igumana manastira Praskvice. Episkop dalmatinski Stefan imao druge planove, ali i njegovi planovi se nisu ispunili, Visarion Ljubiša je otišao u Crnu Goru i 1868. postavljen za nastojatelja manastira Morače. Od 1869. nastojatelj je Cetinskog manastira, a profesor je i od 1874. godine rektor Cetinske bogoslovije. U to vrijeme Stefan Ljubiša je poslanik na Caravinskom vijeću u Beču i uspio da se izbori 1867. godine da poslanici iz Dalmacije mogu govoriti na srpskom ili hrvatskom jeziku na sjednicama vijeća u Beču. Ranije, 1862. izborio se da se ukine zakon po kojem su pravoslavni morali neradom praznovati katoličke praznike. Stefan Mitrov Ljubiša je još 1864. planirao osnivanje episkopije u Boki, a za episkopa prvoga je namirio svog rođaka Visariona. Odlazak Visariona za Crnu Goru poremetio ove namjere. Stefan Mitrov Ljubiša uspio da se izbori za pobjedu Narodne stranke u Dalmaciji i osnovana je episkopija u Boki, ali je on došao kasnije u sukob sa političkom grupacijom Mihovila Pavlinovića i tada izrekao te poznate riječi koje danas odjekuju, mogu reći, mnogim srpskim zemljama: ja znam da ja vama smetam što sam Srbin pravoslavne vjere. Za vrijeme Hercegovačkog ustanka donesena je odluka da se osnuje Zahumsko-Raška eparhija 1876. Eparhija faktički osnovana 1878. i Visarion je hirotonisan za episkopa 8. septembra 1878. na Cetinju od mitropolita Crnogorskog Ilariona i episkopa Bokokotorskog Gerasima Petrarovića. Dionisije Miković je donio u knjizi prepis Inđelije koja se čuvala u privatnoj arhivi i ne znam da li je sačuvana, ali eto, ovom knjigom dosta ima dokumenta koje on citirao, tako on ih je sačuvao od zaborava, pošto su većina u privatnom vlasništvu bili, a mi smo ih s ovom knjigom opet obznalili široj javnosti. Sjedište eparhije bilo je Zahumsko-Raške u manastiru Ostrog. U ustanku Hercegovačkom Visarion je bio na prvoj liniji i u ratnim sukobima bodrio, ispovjedao i pričešćivao borce za krst časni. Postavljen je tada bio za prvog predsjednika Crvenog krsta Crne Gore.
Nakon smrti mitropolita Ilariona Roganovića, knjaz Nikola je postavio Visariona Ljubišu za mitropolita Crnogorsko-Brtkog. Cijeneći zasluge preosveštenog vladike Raškog i Zakunskog, gospodina Visariona za crkvu i državu našu, imao visoku milost naimenovati ga za mitropolita Crnogorskog Primorskog, kako objavio Glas Crnogorca. Situacija i u episkopiji i u mitropoliji bila teška. Nemaština nakon rata, neškolovani sveštenici, neki su čak bili nepismeni, a i njih je nedostajalo. Sve te brige preuzeo na sebe, a pored toga obavljao je dužnost upravitelja crnogorske prosvjete. Bio član državnog savjeta i aktivni sudionik u radu Cetinske čitaonice, a sarađivao i sa Valtazarom Bogišićem na izradi opšteg imovinskog zakona. Upokojio se 14. aprila 1884. i sahranjen je kod Vlaške crkve. Svoju kuću na Cetinju ostavio siromasima Cetinske varoši. Odlikovan je sa više crnogorskih i ruskih odlikovanja, Danilovom krstom, spomenicom ratova 1876-78, Danilovim ordenom prvog stepena sa lentom, Danilovom zvijezdom drugog stepena i ruskim krstom Svetog Vladimira trećeg stepena. Poznato su nam dijela Stefana Mitrova Ljubiše, a i mitropolit Visarion Ljubiša ostavio jedno značajno dijelo, to su bila njegove poslanica, ali i šematizmi eparhije od 1880. do 1883. Ovu knjigu je napisao arhimandrit Dionisije Miković, a u njemu je napisano: čitav život koji je okončao u manastiru Duljevo kod Budve, posvetio je prvo kao iguman, a potom kao arhimandrit čuvanju manastira Banja kod Risna. Zbog patriotskog djelovanja bio nemilosti kod austrijskih vlasti i osuđivan na robiju. Trpio je progon i od italijanskog okupatora koji ga je prisilio da napusti Risan. Izdao nekoliko bogoslovskih i istorijskih knjiga, sakupljao narodno stvaralaštvo i sarađivao u časopisima. Iako je kratko boravio među Bokeljima, dao je dragocjeni doprinos intelektualnoj borbi Bokelja za njihovu kulturnu i političku samostalnost. Dionisije Miković je bio saradnik najznačajnijih onovremenih književnih časopisa: Javora, Glasa istine, Glasa Crnogorca, Srpskog lista, Luče, Prosvjete, Bosansko-hercegovačkog istočnika, Dubrovnika i Bosanske vile. Duboko rodoljublje i patriotizam iguman Dionisije iskazao kroz književni i publicistički rad. Autor njegovog životopisa u Bosanskoj vili, Bogdan Milanović, zabilježio je: cijel njegov život i nije ništa drugo nego samo dvorba i ugodba visokim idealima, srpstvu i pravoslavlju. U 19. vijeku, kad je arhimandrit Dionisije Miković napisao ovu knjigu o mitropolitu Visarionu, koji je ovu dužnost obavljao 1882. do 1884. kad je jedinstvena srpska crkva, odnosno Pećka patrijaršija, ukinuta 1766. nasilnim putem. Mitropolita u Crnoj Gori tada nije postavljao ni sinod ni sabor, jer ga nije bilo, jer nije ga ni moglo biti, jer imao samo jednog arhijereja, i nije ga ni postavio ni narodni zbor, već ga je postavio knjaz gospodar. Mitropolija Crnogorska od 1766. se sama razvija, ide tako u borbi za opstanak, da možemo reći, a krajem 19. vijeka možemo reći da postoji crkva u Srbiji sa statusom autokefalne crkve i Karlovačka i Bukovinska dalmatinska mitropolija sa autonomnim statusom i Crnogorska mitropolija koja je po volji knjaza Nikole se, znači samo po njegovu volji, on nikad nije tražio tomu, se preselila kao autokefalno, iako nije imala nijedan uslov za to. Karlovačka mitropolija se 1884. proglasila za patrijaršiju, ali kao ni Crnogorska mitropolija nije zatražila ni dobila tomos. Položaj eparhije je bitan da bismo vidjeli u ovom uslima za ovo predanje kako Dionisije Miković, uprkos svemu, crkvu uvijek naziva Srpskom pravoslavnom crkvom. To kaže i za episkopiju Bokokotorsku i za mitropoliju Crnogorsku. I to nam jasno kazuje najznačajnije djelo Dionisija Mikovića i njen naslov, to je Srpsko pravoslavni Sveto-Uspenski manastir Režević u Paštrovićima, u Boci Kotorskoj, koji je izlazio u Bosanskoj vili tokom 1899. godine. Iz ovog obilnog rada izdvojio bih samo ovo. Sveti srpski manastiri svjedoci su nam velike srpske pobožnosti, carevanja, gospoštine, bogatstva, darežljivosti i pitomnine srpskog srca. Oni su nam bili i ono što blaženi sveti Augustin reče, uopće za sve te manastire, naša srpska duhovna gimnazija. U pjesmi Boki, ovdje sam oštampao nekoliko
tu sam pjesmu odšlam od Dionisija Mikovića, baš lijepa pjesma o Boki, možete uzeti poslije, piše: Majko Boko, ak si srpska dika, na mom srcu nemaš zamjenika. U ovoj knjizi o mitropolitu Visarionu, o manastiru Savini piše, lijepo je pročita cijeli ovaj dio o manastiru: divno leži Svetuspenski srpsko-pravoslavni manastir Savina, više mora na jednom gorom odjednutom brežuljku. Tajanstvena neka sila njegova plijeni srce i pogled ljudski. Kao mjesec zvijezdama okruženi i o naranđama, limunovima, lozama, smokvama, murvama, jabukama, dunjama, šljivama, ruzmarinima, lovorikama, maslinama, mendulama, rmelinima, orasima, čiprisima, dubovima, jasenima, brestovima, topolama i još te raznim pitomim i divljim drvećem i svakovrsnim mirisnim cvijećem. Četvrtasti divni zvonik nad visokim čiprisima i topolama ponosito se vinu u nebo pod oblake kao da i hoće na svoj vrh nabosti. Dva poveća zvona i treće pomanje što se u njemu nalaze nadaleko se čuju kada svojim harmoničnim glasom zovu vjernu djecu istinite pravoslavne crkve Hristove na molitvu. Zidali ga srpski kaluđeri teškim trudom i krvavim znojem, stečenom mukom milostinjom mukotrpnog raskomađenog pravoslavnog srpstva, da bude vjere i narodnosti branilište, gladnom i žednom napitak, ogoljelom odijelo, a bolesno mele, potpora i snaga, a za svetinju i pravdu stradalome pribježište i uzdano hranilište. O arhimandritu Savi Dionisije Miković napisao, o svom stritu. Arhimandrit Sava, koji od posle nama poznatih kaluđera, najviše dobro činio manastiru Praspici, koji cijel svoj vijek koristi naroda i pravoslavne srpske crkve posvetio i kao privrženik bratskog nam ruskog naroda mnogo pretrpio, tuge i čemera u grudima osušio, obveseli mu se kao da mu od srca biješe, jer u njemu proziraše lijepu korist po pravoslavnu crkvu i narod srpski. Ovdje možemo napomenuti i jednu poslanicu Svetog Petra Cetinskog iz 1822. godine, znači 60 godina po ovom ukidanju Pečke patrijaršije, gdje on naziva Pečku patrijaršiju mati svih srpskih crkava. Znači, jasno je da oni nisu priznali to ukidanje nasilno i čekali su samo da će ponovo steknu istorijski uslovi, da se srpska crkva ujedini i to treba da nama bude danas putokaz i kad je Kosovo i Metohija u pitanju, što god velike sile radili, mi moramo trpjeti, ali ne smijemo priznati, jer ako priznamo, izgubili smo ga, a ako ga ne priznamo, doći će trajan trenutak kad ćemo ga mi ponovo vratiti. I ja samo da kažem da su pripremi bila, mislim da još nisu objavljena, sabrana djela od Dionisija Mikovića i mislim da je to jedan značajan projekat u Budvi, naravno, od neprocijenjene važnosti za istoriju i Boke i za istoriju Srpske pravoslavne crkve. I nadam se da će ugledati svjetlo dana. Evo, prije dam riječ Zoranu Lazareviću, samo bih rekao, poslije možete uzeti knjige, ovdje sam donio više knjiga, prilozi su dobrovoljni, znači koliko možete odvojite za liječenje naše sugrađanke Snežane Radović. Eto, zahvaljujem se. Časni oci naše svete crkve, poštovani prijatelji, članovi Srpskog Sokola. Dobro, uvijek imamo ovih tema. Ovdje kaže Nebojša u uvodu da je knjiga koliko je posvećena mitropolitu Visarionu, posvećena i arhimandritu Dionisiju Mikoviću. Ove večeri su posvećene i našem prijatelju Nebojši Rašu, jer njegovo djelo i Goranovo je zaista od neizmjernog značaja za ovaj grad. Oni su već istorija ovoga grada, oni su nas upoznali sa, izgradili sa nama, evo kako kaže otac Obren, jer ono što je u posljednjim godinama, zahvaljujući njihovom radu, učinjeno u okviru, pogotovo Topolsko-hercegnovske parohije, to na čijem sam Božjom voljom čelu, je zaista prevashodno utemeljeno na njihovom radu. Da nije bilo njihovog rada, ne bi ni bilo ni ove nadogradnje, zato hvala im za sav trud, jer to je taj samopregovorni
rad, odricanje, koji oni uz sve svoje obaveze privatne, profesionalne stižu da obave u ime sačuvanja naše i duhovnosti, kulture je prosto nevjerovatan i za primjer je i drago mi je da dođemo ovdje jer na neki način uvijek iskažemo prema njima poštovanje i zahvalnost za sve ono što su uradili. Pa evo ja kao i predsjednik crkvene opštine i kao član Srpskog Sokola da čestitam Srbiji, je li, dan državnosti i dan ustavnosti. Svima nama Srbima da dani srpskog ustanka Karađorđevog budu u vječnom pamćenju i da nam to bude pouka. Nebojša je uglavnom aktuelan lokalno, a ja globalno. Tako da pratim ove događaje, vidimo da danas neko postavlja pitanje a šta to vezuje Crnu Goru i prvi srpski ustanak. Pa eto, čovjek se zamisli, znate, na svake, pogotovo kad postavi neka pitanja koja su budalaština, onda vi stanete protiv pitanjima, nešto možda stvarno nešto postoji što mi ne znamo. A onda se samo za trenutak koncentrišete, vratite i onda se sjetite da je neki čovjek koji se zove Petar II. Petrović Njegoš napisao neki gorski vijenac i prije 186 godina posvetio ga tom Sretenjskom ustanku. I kaže taj čovjek, Crnogorac, uz Svetog Petra Cetinskog i mitropolita Amfilohija, najveći Crnogorac u njenoj istoriji. Evo kako on kaže. Nek se ovaj vijek gordi nad svijema vjekovima, on će era biti strašna ljudskijema koljenjima. Unj se 8 blizanaca, u jedan mah iznjihaše, iz kolevke Belonine i na zemlji pokazaše. Napoleon, Karlo Blicher, knez Wellington i Suvorov, Karađorđe, Bičtirjanah i Švancerberg i Kutuzov. Arije, strava, zemna, slavom bojnom njih opio i zemlju za poprište da se bore naznačio. Iz grmena velikoga lafu izać trudno nije, u velikim narodima geniju se gnjezdovije. Ovdje mu je pogotovo materijal slavnom dijelu i triumfa dični vijenac da mu krasi glavu smjelu. Al heroju Topolskome, Karađorđu besmrtnome, sve prepone na put bijehu k cilju dospje velikome. Diže narod, krsti zemlju i varvarske lance sruši, iz mrtvije Srba dozva, dunu život srpskoj duši. Evo tajne besmrtnoga, dade Srbu stalne grudi, od viteštva odiknuta, u njim lavska srca budi, faraona istočnoga pred Đorđem se mrznu sile. Đorđe su se srpske mišce sa viteštom opojile. Od Đorđa se Stambol trese, krvožedni otac kuge, sabljom mu se Turci kunu, kletve u njih nema druge. Nad svijetlim tvojim grobom zloba grdna, bljuvat muše, al nebesku silnu zraku što ću gasit tvoje duše. Plačne, grdne, pomrčine mogu li one svjetlo skriti, svjetlosti se one kriju, one će je raspaliti. Plam će vječno životvorni, blistat Srbu tvoje zublje, sve će sjajni i čudesni u vijekove bivat dublje. Zna Dušana rodit Srpka, zna dojiti Obiliće, al heroje ka požarske, divotnike i plemiće, gle Srpkinje sada rađu, blagorodstvom srpstvo diše, bježi grdna kletvo sroda, zavjet Srbi ispuniše. Dakle, to je veza Crne Gore sa Sretenjskim ustankom i to je napisao čovjek koji je bio na tronu mitropolita crnogorskih prije nego što je na taj isti tron došao i mitropolit crnogorski Visarion Ljubiša, Paštrović, Bokelj, čovjek koji je u stvari priča ljudi iz ovoga kraja je toliko univerzalno u srpskom smislu riječi da je malo ko kao ljudi Bokelji, Paštrovići istovremeno bio vezan i za svoj kraj i za Dalmaciju i za tamošnje duhovno i kulturno nasljeđe i za Hercegovinu i za Srbiju i za Crnu Goru. Dakle, puno djelatelja iz ovog
našeg kraja, a evo sada je Goran Komar je jedan od tih nasljednika toga dijela, jer ja ne znam da u ovom momentu imamo čovjeka koji djeluje na širem području gdje Srbi žive kao što to Goran Komar radi u ovom trenutku. I ne samo u ovom trenutku, nego u jednom višedecenijskom slijedu. Zašto ove večeri, zašto čitanje, evo ponovo, prije 10 godina, ponovo se nalazimo da pročitamo i da kažemo nešto o ovom dijelu. Zašto? Kome je to usmjereno? Gdje je smisao i gdje je aktuelnost? Jer šta god mi govorili, nalazili se povodom različitih tema, a uvijek pod okriljem naše svete saborne srpske pravoslavne crkve, uvijek smo aktuelni jer je hrišćanska misa uvijek aktuelna. Ne zadiremo mi u dubinu istorije ovdje, nego pokušavamo da u tom istorijskom kontekstu nađemo smisao i objašnjenje za vrijeme u kome mi živimo. Tako da ta priča o mitropolitu Visarionu će upravo da vam govori o tome i kako se čovjek koji je, što je interesantno, koga su, kao i svako čeljade, imao je i svoje uspone i svoje padove, imao je i svoje dileme, ali je uspio, zahvaljujući Hristovoj ljubavi, Božjoj ljubavi, svojoj hristolikoj misiji, uspio je da dođe do mitropolitskog trona i da ga gospodar crnogorski tada u njemu prepozna i lice koje je to više nego da zaslužuje, ne samo to, nego da istovremeno zadobije poziciju višestruku, prosto kao da je bio u današnjem smislu riječi jedan čovjek koji je baratao sa toliko znanja, raznih znanja, da je mogao da u tadašnjoj Crnoj Gori pokrije gotovo sve sektore funkcionisanja države i to je knjaz Nikola tada dobro poznao i zahvaljujući tome je veličina i knjaza Nikole. Sad, šta je ono što je važno, a što je i suština i života mitropolita Visariona, a što je danas nama jednako primjenjivo kao što ne je trebalo njima tada ta blagoslovena i blagodatna riječ i treba nam i danas. I sad ću nešto da pročitam. Njegovo obraćanje, početak je velikog vaskršnjeg posta i kaže on obraćajući se narode. Sad mi kad posmatramo često istoričari žele da nam smetnu suma, da nam zamagle pogled u tom istorijskom kontekstu, da kažu pa i nisu Crnogorci bili, i uopšte taj narod, nisu oni toliko bili liturgični, nisu oni bili toliki molitvenici pred Bogom. Vjera je postojala, ali ta dimenzija vjeroispovjedanja nije bila toliko prisutna. Međutim, on se ovdje obraća kao mitropolit crnogorski, obraća se vjernom narodu na liturgiji. I kaže sljedeće. Videći da je nastupila nama sveta četrdesnica, to je sveti veliki post, koga je svaki pravi hristijanin dužan postiti kako sa jelom, tako i sa djelom, te dužan je svaki ukazati ljubav svome bližnje svagda, a najviše pak u ovo vrijeme molitve i posta. To ću sada ovdje pokazati šta je to prava istinita hristijanska ljubav, u čemu se ona sastoji. Sveti apostol Pavle govori, ako imamo i najveću vjeru da sa ovom možemo i velika brda pokretati, a nemamo ljubavi prema bližnjem, to nam vjera ne pomaže za spasenje. Ljubav je po riječima samog spasitelja najveća vrlina svakojega čovjeka, a osobito hristijanina. I dalje, ljubezni hrišćani, videći da se veći dio naroda u bogohranimoj našoj arhidijacezi udaljio od glavne ove Božije zapovjedi i da nema prave hrišćanske ljubavi u narodu, nego je zavladala među narodom zavist, mrzost, hilavost i drugi različiti grijehovi koji ne samo što ubijaju dušu gubeći vječno blaženstvo, nego i na ovom svijetu više puta Bog kazni narod zbog ovih grijehova sa glađu, bolestima i drugim različitim kaznama. Pitam i vas i sebe,
je li sve ovo isto i dan danas naši sveštenici i naši arhijereji propovijedaju kroz riječ Božiju. Mi hoćemo često da kažemo da postavljamo pitanje jesmo li dostojni nasljednici naših predaka. A ista muka i naših predaka i ista muka i dan danas nas. I unutrašnja i spoljna. I borba kao hrišćana i borba salama ovoga svijeta. I očigledno je da postavite onda drugo pitanje, a kako da prevaziđemo tu muku? Kako da, jer ono što i sad fali, a sigurno je falilo jednako i tada, jer evo čuli ste od Nebojše kako nije bila laka i srećna sudbina paštrovičkog naroda i koliko je sastradao i od Mlečana i od Francuza i kakva je bila porodična sudbina Ljubiša, familije mitropolita Visariona. I uvijek se nalazila ta energija nova, Bogom nadahnuta da se sa njom prilazi muci i da se ta muka razrješava, izdržava i da trpljenjem do spasenja dolazi. Kako je to bilo moguće? Pa jedino sa pozivom na ovu zaista na jedan istinski hrišćanski život. To je ono što je nas spasavalo. Da li nas je spasavalo generalno u čitavom narodu ili zahvaljujući snazi pojedinaca, to je sad opet pitanje, ali taj naš poziv na sabornost, koji se uporno ponavlja od strane i naših arhijereja, naših sveštenika, je ono što će nam dati nadu, vjeru, da ćemo ovu muku kroz koju sad prolazimo, da će moći da je prevaziđemo. I kao narod, i da priča koliko god nam zamagljuju pogled ova sila koja se obrušila kroz danas bi to rekli, kroz medije, kroz društvene mreže, kroz satansku riječ izraženu na ovaj ili onaj način, ta naša hrišćanska ljubav jedina ona može da iznese tu priču. Paradoks je, i u ovom, taj dio nisam pročitao, paradoks je u priči o ljubavi prema neprijatelju. A da li nas čini onako kad malo sami o sebi razmislimo, pa se sjetimo ko nam u glavi radi, pa često bacimo pogled ka tim silama ovoga svijeta u ovom momentu i shvatite koliko je beznađe kod njih. Muka jeste na nas, ali je beznađe i kod njih ako to sagledavamo realnim hrišćanskim očima. Jer u tome je naša nada. U tome i naša misija svih onih koji su u crkvi je da onima koji nisu u crkvi dovoljno i oni zbog kojih postoji ova nesloga i ova zbunjenost, ta zavist, ta mrskost unutar nas samih, jedino se može liječiti hrišćanskom ljubavom. Zamislite da mi imamo tu energiju sabranu svi, da smo sabrani na način kojim bi se ispoljavljala hrišćanska ljubav. A mislite da bi neko tome mogao da se suprotstavi? Pa ne bi mogao da se suprotstavi. Znači samo moramo da o tome mislimo kao načinu, jer prosto i kad u jednom momentu imate osjećaj, jer šta god govorili u današnjem vremenu govorimo o Kosovu, jel? Kad podignete glavu prema nebu, ipak se budi nada. Ta blagodat Božija koja djeluje kroz Svetoga Duha, koja se u našim ličnim životima ispoljava naravno najviše kroz priče, ali koju osjećamo kao jednu unutrašnju energiju koja se seli na sve nas, je nešto čega smo u ovome momentu istinski željni. I što se budemo više napijali te vode, naše spasenje i Kosova kao naše duhovne i vertikale i naše ishodišta će nama samima biti jasnije. I mi ćemo biti puni samopouzdanja da vidimo da je to ishodište sigurno. A to samopouzdanje će nam koristiti da to i ostvarimo. Svi mi zajedno. Dakle, ono što može da posluži, što je jedini način da izađemo iz ovog
ne našeg mraka, nego da budemo svjetlost jednom sveukupnom mraku. Jer mi, Bogu hvala, nismo u mraku. Zahvaljujući našoj crkvi i njenoj misiji i njenoj propovjedi. Ali da bismo drugima ukazali na taj mrak i da bi ta svjetlost obasjala, mi moramo da nosimo tu svjetlost. Ispada da smo izabrali da budemo odgovorni ne samo pred sobom, nego da budemo odgovorni i pred čovječanstvom. I takav je bio i mitropolit Visarion, i kad su ti ljudi u takvim vremenima, pored takvih tragedija koje su imali, sam mislim šta je u onome momentu 1882. 3. 4. 5. šta je moglo da se misli. I tada smo bili rasparčani. I to su godine poslije Berlinskog kongresa. Kako je moglo Srbin da živi poslije Berlinskog kongresa, pitam. Kad su nam i u tome momentu, kad se dešavaju najstrašnije stvari i osveta Arnauta na Kosovo i Metohiji, mnogo je gore izgledalo nego što to izgleda danas. Pa evo, doživjeli smo i vaskrsenje Kosova, dočekali smo i muku i našom zaslugom. Znači, to je vrlo važno da prepoznamo našu ulogu u toj opštoj tragediji, ali i našu ulogu da se izdignemo iz čitave ove priče i da kao saborni učesnici u životu naše Srpske pravoslavne crkve i svega ovoga iziđe. A i vaša je obaveza da misionarite u tom smislu. Hvala vam i živim. Data sloboda da malo kažem nekoliko riječi i van tematskog okvira ove večeri. Rekao bih 1996. godine svojim sugrađanima govorimo o jednom, po mome mišljenju, o jednoj, po mome mišljenju, velikoj temi. Migraciji koja je uslijedila poslije 1687. godina, koja je donijela u ovaj dio Boke, Dunavski kraj, određeni broj familija, pretežno sa prostora istočne i južne Hercegovine. Kada pogledate taj tradicijski nanos koji je pobilježio prezaslužni sveštenik Savo Nakićenović, sve gotovo isključivo useljeničke familije. No nije tako. Ja sam odabrao večeras da pokažem dva primjera. Vidim da ovdje ima Mojdežana, žitelja Mojdeža. Vjerovatno će im biti vrlo zanimljivo. Ja ću se sjetiti nekolika razgovora, zanimljiva, za mene uzbudljiva, kada sam pronašao podatak koji sam mu predočio sa gospodinom Ljubom Šabovićem, našim zaslužnim članom. Kazivao sam Ljubu posle 2012. godine, pronašavši određena dokumenta u Državnom arhivu Dubrovnika koja se odnose na familiju Šabovića, o predanju Šabovića Mojdeških o doseljenju, obično se kazuje sa Milošem Vojnovićem, knezom Milošem Vojnovićem, sa vladikom Savatijem, negdje 1693. godine, dakle, toko odvijanja ratnih operacija Morejskog rata u Mojdežu. A ja sam pronašao u periodu velikog pustošenja ovoga kraja kugom, jednom velikom epidemijom kuge, 50 godina ranije, skoro 1647. i 8. godine, da je ovdje u Mojdežu prisutan Vuko Šabović, Vuko Šabo, napisano u tome dubrovačkom dokumentu, izvještaju Nika Kuveljića, dubrovačkoj vladi, upravo tako Šabo, ne Šabović. Pitao sam Ljuba, imate li u familiji to ime? Imamo, kako da ne, prenosilo se sa, evo ovdje su Mojdežani, prenosilo se sa džeda na unuka, pa kažem ja, kako je moguće u polovini 17. vijeka, tog Kandijskog rata, prije će to biti i nekolike decenije prije nego što predanje mjesno kazuje useljenju Šabovića. I odabrao sam drugoga Vuka, jedan interesantan primjer, Vuka Kosića, Mokrine. Vidite, dio Kosića čuva predanje o doseljenju jednoga Vuka 1677. godine pod Vidovvrh. Taj se predio označava
I kazuju ovi Kosići kako i danas postoji Vukovo gumno iznad vode Vratnice na Vidovom vrhu, pa kazuju čak što to prinosi zaista uvjerljivosti ovoga predanja kod Kosića, kako je tada kada su taj Vuko zasnivao svoje ognjište, svoj dom ispod Vidovog vrha, da je postojao veliki strah, kaže, i od domaćih kao i od Turaka, dakle, i od duboke turske uprave. Dakle, još jednom, taj veliki literarni prinos, mnogi su se bavili Bokom i Novim u Morejskom ratu, zaista je ukazao i visoko podigao tezu o tom primarnom useljenju Srba u ovaj kraj novski posle 1687. godine, pa je tako pridavan jedan dijacezni karakter, dijasporni toj srpskoj pravoslavnoj zajednici koja je međutim autohtona, davnašnja, u kojoj su definitivno postojale brojne crkve i 2 manastira. Dakle, izuzetno je važno sagledati tu relaciju povratnik, useljenik, čini mi se da smo to prvi ukazivali na tu relaciju. Nije, dakle, potrebno je praviti razliku među povratnika, onih koje taj veliki ratni sukob i pustošenje u okolini Novoga istjerala se njihovih ognjišta, spaljenih, uništenih, opljačkanih, koji su raspršeni po Hercegovini, po zaleđu i koji su se vraćali u Novski kraj bez tapije na zemlji, useljenika, istinskih useljenika, koji su stekli mletačke privilegije učešćem u tim mletačkim operacijama. Privilegijalno pitanje, kada ga pomno raščlanjujete i analizirate, koje se može dobro obuhvatno sagledati kada se analiziraju mletačke katastarske knjige, ona 1691. pa ona posljednja Baderova 1704. zaista jasno kazuje da je taj starinarski element mnogo snažniji, mnogo veći nego što je to ukupni taj literarni, a hoćete i naučni prinos pokazao. Ono što bih želio također da večeras kažem, o toj istorijskoj tekovini bokeških opština pod okriljem Mletačke republike, to je zaista rano ostvarenje tog autohtonog naroda, čije narodno ime dominira u ukupnom korpusu srednjovjekovnih državnih akata Balkana. Naprosto balkanske i izvanjske državne kancelarije od 822. godine ne poznaju drugo narodno ime balkanskog klupka naroda. Ono je posve dominantno. Dakle, bokeške opštine su 1423. ušle u okrilje Mletačke republike sopstvenom odlukom, nakon perioda vladavine despota Stefana, ugovorom sa mletačkim kapetanom mora Bembom. Povelje od davnina dodjeljivane Paštrovićima bile su predmetom dubinskih analiza mletačkih pravnika. Kasnije uključivale su se i druge teritorije i konačno 1718. sva Boka dolazi pod plašt Mletačke republike formiranjem Topaljske komunitate. Bez atributa državnosti opstajala je Boka, ali u ukupnom trajanju, kao produkt svoje pravoslavne kulture i političkog djelatništva iznjedrila je sliku izrazito talasokratskog karaktera svoje zajednice. Čak se razvoj pomorske trgovine, poznato nam je to svima, sjetimo se značajnog dijela gospodina Palavršića, on je to zaista pregledno pokazao. Dakle, taj razvoj pomorske trgovine se izvijava istorijskim špicevima koji u 70-ak čak godina nadilaze združene prinose starijih zalivskih središta u unutrašnjem dijelu zaliva. Visoki dinamizam pomorske trgovine i ukupni rezultat dominacija topeljskih trgovaca na najmagistralnijim transjadranskim rutama žita kazuju sliku naroda mora. Ja to hoću da podvučem. Taj narod nije svoj mediteranski pečat otiskivao kao neka vojno-autoritarna sastavnica papskih saveza, već kao stvaralac izrazito pravoslavne kulture koje je ishodišna tačka iskazana pripadnošću Jerusalimskoj i Konstantinopoljskoj crkvi od istoka, kako su kazivali naši stari.
Srpske obalske komune su znale da kandiduju svoj osobeni identitet i svoj prinos civilizaciji Mediterana, ne obazirući se na glas o sebi. One su znale da se plašt političkih narativa brižljivim diplomatskim postupkom može razgrnuti i da sve političke nomenklature starih država posigurno hrane znanje o pravu, istoriji, identitetu i kvalitetu. Veliki dio historiografskog prinosa o Boki i uopšte južnim Srbima forsirao je sliku statičkih, tehnokratskih, geoistorijskih modela koji imaju upravo paradigmatski primjer srpski narod u ovom dijelu Balkana. Vjerujte mi, ja sam 2005. godine učinio jedno privatno izdanje, napravio sam pregled naučnih priloga, naučnih radova i monografskih dijela koja govore i visoko eksponiraju na vrlo značajnim, visoko podignutim, visoko podižu tezu o izmjeni etničke slike ove regije sa mletačko-savezničkim zaposjedanjem Hercegovinom. To je zaista jedna katastrofalna slika koja kazuje jednoj useljeničkoj zajednici o svijetu koji 1687. dakle 30. septembra stiže u velikom broju i naseljava ovaj dio Boke Kotorske. Dakle, u ogromnom dijelu literarnog prinosa u južnim Srbima preovladava slika naroda zatvorenog u planinske izolate, čak naroda pljačkaša koji su ostavili trag u znamenitim sredozemnim arhivima isključivo kao narod koji je znao samo za obaranje trgovačkih karavana. Znate, čak u dijelu istorijske nauke danas postoji takvo gledište i vjerujte, na naučnim skupovima sam imao prilike u posljednjih nekoliko godina da čujem takvu ocjenu. Međutim, velepni ćirilički arhiv srpskog naroda Boke kazuje drugačije. Kazuje o narodu mora, o dinamičnom razvojnom koraku i doprinosu kulturi sredozemnog prstenja. Visokom doprinosu. Naša je nasušna potreba da ga iznesemo u svijet, a najprije pokažemo svome narodu. Meni se čini da zaista su značajni trudovi i Srpskog Sokola, to je već jedan određeni period koji nije beznačajan, rada na stvaranju srpske knjige, razgrtanju tih malo zapletenih pitanja naše prošlosti, pa onda i kola srpskih sestara, knjižare SO također, prosvjete hercegovske, pa evo i naša nastojanja u okviru društva za arhive i povjesnicu hercegovsku. To je već 24. godina da ta organizacija djeluje. Onda ukazao bih zaista na značajni rad gospodina Kuzmanovskog, koji je ovdje prisutan, rad o Stefanu Vukotiću. Sve su to krupni koraci na njegovanju srpske knjige, ali vjerujem da kao zajednica možda možemo da učinimo i više i kao organizacije da učinimo više, možda i eventualno potražimo neki drugi organizacioni okvir da zajedno stvorimo po svome zajedničkom izboru neka dijela koja bi bila pristupačnija širem krugu čitalaca, široj čitalačkoj publici, najprije u Herceg-Novom i Boki. Vjerujem da postoje takvi načini, mislim da smo u Trebinju to postigli prije nekoliko godina osnivanjem zadužbine knez Miroslav Humski. Vjerujem da bi bilo moguće čak i slijediti njihov primjer i sa vrlo skromnim odvajanjima, ne možda naslanjati se na neke ličnosti u našem gradu koji će kao pojedinci doprinositi i svojim finansijskim sredstvima takvim izdanjima, izdanjima ovih knjiga, nego možda i sa skromnim doprinosom svih nas. Znate, u Trebinju smo organizovali tu našu nevladinu organizaciju zadužbinu knez Miroslav Humski na način što je 20-30 Trebinjaca odlučilo da odvaja od svojih
ličnih dohodaka na mjesečnom nivou svega 10 evra, to je tamo 20 konvertibilnih maraka. Znate, kad smo se okrenuli posle godinu i pol dana i pogledali bankovni račun, to je bila gomila novca i mogla se upotrebiti za izdanje neke luksuznije knjige. Hvala. Ja vam se zahvaljujem se i Zoranu Lazareviću i doktoru Goranu Komaru i pozivam da se sada počastimo ipak slavama domaćeg vina. 3 fundani bili uče, red je malo i da se počastimo i tako. Hvala.